Mbahoma akwiye kuza, ntabwo yaza muri Rayon Sport ngo abanzemo. Yitwa Ahubwo, yari yabaye intore. Abafana ba APR barabyinnye ewana. Abakinnyi b'abanyamahanga APR yaguze ngo bari ku rwego rwiza. Inshuti za Lorenzo Mfondi zirakomeze neza kabisa. Ese mwavuye muri mood ya Super Coupe? Abarayo meze mute, mwishimye bingana gute? Ndizera ko romeze fresh kabisa. Ndizera ko ibintu byanyu biri ku murongo. Ndizera ko hangover mwamaze kuyivamo. Ndizera ko kandi ntasaraye. Ndizera ko ijwi ryanjye rimeze neza. Ibyo byishimo byanyu rero kuva kuri Minister wa Sport kujya ku bandi bose kabisa, barayo mwese mukomeze mwenjoyinge. Ewana munategura umukino mufitanye n'ikipe ya Gasogi United kwa gatanu, ariko mufitanye n'umukino wa gicuti ku munsi w'ejo n'ikipe ya Merek. Abariyo mwaryohewe pe, mwaryohewe sana. Rero ni Lorenzo Info cyane kabisa. Turebe ko gahunda rero zihagaze zose muri rusange, tubyinjiremo kanya gato. Witwa KARENZI aravuze ngo abakinnyi b'abanyamahanga APR yaguze ngo bari ku rwego rwiza, ngo nta wajya muri Rayon Sport ngo yicare. How hari rutayizamu witwa Victor Mbahoma Chukwemeka, yaraje atsinda ekipe ya Marine FC ibitego 3. Mbahoma amaze gutsinda ekipe ya Marine ibitego 3, harimo kimwe cya penalty. Abafana ba APR barabyinnye ewana. Abafana ba APR mwarabyinnye, nizo video nshaka nazizana. Mbahoma Shibubu nawe ewana yari koraga passe z'imiriro, mwarabyinnye muti Shibubu. Ibintu byari hejuru cyane. Ntabwo marenganya kubera ko nyine n'iby'amaso yari yabonye. Uwo Mbahoma kuva umukino wa Marine warangira, Mbahoma yahuye n'ikipe ya Mukura. Nta mupira n'umwe yatewe ugana mu izamu, shot on target. Uwo Mbahoma yahuye n'ikipe ya Rayon Sport kuri wa gatandatu muri Super Coupe, umukino wa competition wa mbere. Ntabwo na rimwe yigeze atera umupira ugana mu izamu, kandi mwabonye ko abitwa ba Shibubu barageragezaga, abitwa ba Asongwe Apam Joseph Bemol barageragezaga cyane kabisa, bakamuha imipira ariko yarabyinaguraga gusa, yari yabaye intore. Mbahoma ntabwo ari umwataka uri hejuru, shaka kubanza gucurwa urubanza. Si umwataka ukomeye, shaka kugira amahirwe ibitego akabitsinda, ariko si umwataka ukomeye. Nta mwataka ukomeye wahura na Rayon Sport ndetse na Mukura ku rwego rwabo narwo tuzi, kuri defense zayo makipe tuzi, kuri mediane zayo makipe tuzi, ngo ntatere umupira n'umugana mu izamu mwere ngo umwataka ukomeye. Mbahoma si umwataka ukomeye. Kuri Mbahoma ekipe ya APR yaraskwase. Ngo ubutumwa bugere aho nshaka bugera. Kuri Victor Mbahoma Chukwemeka APR yaraskwase. Niwe mukinnyi mubi wa Super Coupe. Icyo ngira ngo icyo ntarwo nirwa njya imaka. In fact uwitwa Charles Bare aramurusha. Charles Bare muvoma kora burya asa umupira ngo yitego yatsinze cy'umutwe, pira katinze inside ewana, yakupye trajectoire umupira uhindukiza mu izamu n'umutwe cya ewana, na action nza cyane utayizamu nyine. Cross ya Musanze ari ahantu hanyaho, pira ruvuye kuri kufra ya Ruvumbu,
umusanze ahantu hanyaho amimina avunderezamo umugani wa rugaju. Biriya bintu ntabyo Mbawoma yigeze akora kandi yabonye imipira nk'iriye. Ntabwo Victor Mbawoma mu buryo bwa nyabwo bw'ubutabera akwiye kuza, ntabwo yaza muri Rayon Sport ngo abanzemo. Ubwo ndimo ndavuga ku kintu Sam Karenzi yavuze. Yagereje kudefanda abanyamahanga b'ikipe ya APR ariko mu buryo ntakunze. Yes, imikino 2 3 ntabwo ibihagije ngo ucurubanza birangire, ariko nk'umunyamupira urareba ukabona umukinnyi karita afite ntoya. Ntabwo Victor Mbawoma ari rutayizamukomeye. Uwitwa Joseph Apam Asongwe Bemol Majelhun. Apam ni umukinnyi mwiza uzi gukina nk'umuwinga, yinjira muri profondeur, donc yinjira muri box 1-on-1 ushobora kukwerimina, byarabigaragaje, ariko arabura karite ikomeye. Umuwinga wese uko yaba yiruka kose, uko yaba acenga kose, atazi kubona inshundura, ntabwo aba ari umukinnyi mwiza, nta efficacité aba afite. Turi 2023 ntabwo tuyikeneye ko umuwinga aba ari wa mukinnyi wiruka gusa. Ni nayo mpamvu umutoza wa APR atagirira icyizere uwitwa Barafinda. Nawe yene umukinnyi wiruka gutyo gusa, twariruka nyine ari electric, afite imbaraga, afite pace, ariko ntabwo azi kumiminamo. Apam Asongwe imikino 3 amaze gukinira APR ntaratsinda igitego. Si mwiza. In fact, abawinga ba Rayon Sport baramurusha. Yaba Ojera amurusha. Ojera yes, ntatsinda cyane. Nubwo atsinda ariko ntatsinda cyane. Ariko icyarusha Apam nuko ushobora kumukora ayo makosa. Yinjira muri box akinjana umuvuduko, wamukorera penalty, wamukorera ku Franziza. Ufite ruvumbo nyine uvunderezamo sava. Ayo karite nyine yo gukorerwa amakosa ko ntafatika arenjouable, bivuze ngo icyo kinara kirusha Asongwe. Apam Asongwe ubwo ku ruhande rumwe wenda ubwo dufasha Ojera tugafata n'abandi bari mu mpande, wafata Bayiragwa Haji, wafata abandi, nayo biragoye ko muri Rayon Sport yatanga umusaruro. Ashobora kuza akabanzamo kubera wenda iryo zina, urumva, ariko uwo bita Apam Asongwe si umukinnyi wa danger. Tadeo Lwanga squat y'umwaka, si uko ashaje cyane pe, ndetse n'imyitozo arayikora, ariko nk'umukaseri Tadeo Lwanga sinzi, wenda hari abakinnyi b'Abanyafrika bagira ibintu byinshi babaho. Ashobora kuba yaragiye gukina muri za Reta Solari, muri za Djibouti bakamuroga, ntawamenya, ariko yagiye kuva muri Simba yaramurekuye, yasaga n'imwirukanye, asubira muri Vipers iramurekura kubera izina yari afite. Ari umukinnyi wa equipe nationale ya Uganda, akuranwa gutya tubona ba Emmanuel Okwi, ajya mu gihugu cya Djibouti, avaho yarashize ngo yavayo atanakina. Squat mutoza barirwana, nta mukinisha, nta mubona nk'umukinnyi wa danger. Uwo muri Rayon yakina. Uwitwa Benjamin Salomon, Benjamin ntimuvuge ngo ntiyakinnye mushaka impamvu, ngo imari impamvu atakinnye. Imikino yakinnye yari ku ruhe rwego, yari intore yigendera. Benjamin izina afite, aho yakinnye wabonaga ari profile nziza, ariko surprisingly yageze muri equipe ya APR arazima, nta defanda neza, defenseur utari umuhanga, utari hejuru. Nta mu defenseur wa Rayon mu defenseur bose bakina arusha. Ntarusha Aimable, ntarusha Rwatubyaye, ntarusha Mitima, ntarusha na Gasongo uhengekwa mu bigori.
ameze neza pe, arakina ahagaze neza, ariko sindi umugereranya na Kanamugire cyangwa Gasongo. Ndamugereranya na Haruna Majaliwa hari afite ibyangombwa, ari registered. Ntabwo Pichu yamwicaza, Pichu ni mwiza, ntabwo Pichu yamwicaza. Majaliwa ni mwiza kurusha Pichu. None uramwira ngo umunyamahanga ekipe ya APR FC yaguze wakina muri Rayon Sport akabanzamo. Ninde umukinnyi wenyine APR ifite wabanza muri Rayon nimero 10, kubera ko Rayon Sport nta nimero 10 mwiza ifite, yitwa Shaibubu. Tachiye wona vraiment ni mwiza. Cyo cyonyira impaka birangirira naho ngaho. I'm sorry kuba wenda ngarunza iki kintu, sinkunda kopoza abantu, ariko nanone ibintu ndabivuga nk'umuntu warebye umupira, umuntu witegereje abakinnyi, nta nyungu rimwe mbifitemo. Sindwanya APR, sindwanya Rayon Sport, sindwanya abakinnyi. Gusa nanone sinkunda ikintu cyo kugendera mu cyuka, kubera ko hari abantu bavugiye abakinnyi ngo bagurwaga. Abantu mu mupira w'amaguru mukanguke, mumenye ko ibintu byinshi mwumva mu itangazamakuru ntabwo biba ari byo, kubera ko itangazamakuru rigira uruhare cyane mu kugura abakinnyi, mu gusinyisha abakinnyi. Murabyumva neza? Itangazamakuru rigira uruhare muri recruitment z'abakinnyi makipe. Niyo mpamvu amakuru yose muhabwa kuri analyse z'abakinnyi ntabwo ziba arizo, nyinshi ntabwo ziba arizo. Umuntu waguriye APR abakinnyi wakoze nk'umukomisiyoneri cyangwa se nk'umu agent ni umuntu bita Musoni Prote, akaba akora nka SG wa Mukura, ariko twavuga ko ari nka kirani nka CEO cyangwa se general manager, n'ushinzwe ibikorwa bya buri munsi b'ikipe ya Mukura. Mujene ukiri muto yitwa Musoni Prote. Numwe mu basore mu Rwanda bajene kabisa bazi gushaka abakinnyi, kubera ko afite connection ahantu hagiye hatandukanye muri Afrika, ashobora kubona abakinnyi beza. Ikintu cyatumye azanira APR abakinnyi yabazaniye n'ubushobozi bwa APR bwo kugura abakinnyi. Si ubushobozi navuga ngo wenda ngo APR ifite muri rusange, n'ubushobozi APR yashatse gushora. APR FC ntabwo yashoye ubushobozi bwagura Mayere Fiston, ntabwo yashoye ubushobozi bwagura bandese abakinnyi tubona bakomeye muri Afrika. Ntabwo APR yashoye ubushobozi bwagura Peter Sharulile, ntabwo APR yashoye ubushobozi bwagura Kalebu. APR ifite ubushobozi yashoye ku isoko n'ubushobozi bw'abakinnyi b'ibihumbi 30, 40, 50, 60, kandi ubwo urumva barimo n'amakomisiyo nyine, murabyumva nyine. APR FC rero byarashoboka ko yabona abakinnyi beza cyane, ariko ntabwo yashoye ubushobozi bufatika cyane. Abakunzi ba APR FC namwe mujye mumenye ekipe yanyu. Iyitangazamakuru rikabya ngo ne ekipe y'ingabo z'igihugu, ne ekipe y'abasirikare, ntibuza amafaranga, kugura abakinnyi. Yagura abakinnyi shaka, kubera ko yafata Jaberi ikamuha imyaka 3, kamaza ngushaka ngaha akavuga miliyoni 40, 50 bakazimu. Yafata umukinnyi wa Rayon Sport w'umunyarwanda mwiza ikamutwara. Yafata umunyarwanda mwiza wa Mukura ikamutwara, wa Gasogi, waki. Ariko ihanganiye umukinnyi na Simba yatsindwa, ihanganiye umukinnyi na Young Africans yatsindwa, ihanganiye umukinnyi na Pyramids yatsindwa, ihanganiye umukinnyi na ekipe nka Orlando Pirates ntabwo yamubona. APR FC iracyari kuri yo level y'amakipe ku ruhando mpuzamahanga aciriritse mu byerekeranye n'abakinnyi yagura. Kubera iki? Imaze imyaka 11
11 ikinisha abakinnyi abanyarwanda gusa, abene gihugu gusa. Iramutse ivuze ngo igiye gusinyisha abakinnyi b'ibihumbi 150 by'idolari, ibihumbi 200 nubwo nabo badahenze, abona abakinnyi n'ubundi bamake ntabwo yabishobora. Iyo uza kuba yarakomereje ku mujyi yari iriho mu myaka 12 ishize, yakabaye nawe igezwe ko yakabaye ifite resource nyinshi, yara succeedinze muri Afrika, yakabaye maybe igeze aho yagura umukinnyi w'ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika. Urumva? Ariko ntabwo yabikoze nyine. Bivuze ngo iracyari hasi, iracyari equipe yishakisha. Turabyumvikana? Turabyumvikana neza. Ni mwakire urwego rwa equipe. APR FC iritegura Gadika, bazakina kwa gatandatu. Kwa gatandatu kuri stade ya Kigali. Abakunzi ba APR FC sinkeneye kubabona umutima washavuye. Nabifuriza gutsinda, nabifuriza gusezerera equipe ya Gadika mukagera kuri round ya kabiri, mukazipima neza n'ikipe ya Pyramids. Ariko mwitonde, ntabwo intera iri hagati ya APR na Gadika. By the way, Gadika yanaratsinzwe muri weekend, yakinnye umukino wa preparation, yaratsinzwe. Ntabwo intera iri hagati ya APR FC na Gadika ntabwo iri ihambaye. Gadika yagutsinda. Rero no expectations ngo abanyamahanga baraje ngo abakina baki. Gadika yagutsinda ugahita usigara ku rugo indege itazimye, byashoboka. Do not expect. Too much.